Mututega gisiasa irokoje nende nterichi ntirimitibo reherware nyuma ya kiama bayudiye gucumania na babas kyathone ntere ubakere munini wa Kalento leader Kiome na rombete akari kuringira UDA mu kibionto branende murombi gitike mu kuru ndene account ya Mero Felicity birere arianete na bwa kiwa kaitene ka Mero bakedra bagikaira itenge na tesut. Siasa ni gwete mwangi kiri musemeno jo mwirega jo karuma ndene ya ntora ya ntirimiti wandina kisima gisono keburi na are atongere bakiama kia UDA o amwe na bakiama kia Mbas bagotirimene nekenda kwimberia mwirega jo nikagite nekarelinda Kiome ora ni munini wa Kalento oro kumerera matagite ke ngavana kaunti ya Meru arombire akari kuigeka kiama kia UDA na kubaringira musibi kuma iguru mwankira ndeguru nandi ambwire bukaerweni ture ni musibi tebwa area ikenda bokaria Ruto au angete gavana temete Kalento ore akwe gavana onge bwije wa UDA no onge ogakaria Ruto ye ntukira nakyo gitegwiriria kiama kia Mbas batongeretwe ni Felicity berere ro kumerera matagite ke mujumba wekuru o amwe na kinoti mwe birone abitha warera na kumusokere na kwira akari bakathikira rorera byama ende batume gitenge na kuthura tongere barabongo bagusiendera ini toriuga ate kiama tukuringira imutongeria tugweta atia tukuringira kou ndio nontunkua mtoro kwira oringe muchibi atakwatha bwega gakwenda oguta rira kwira oringe muchibi nonto kuro karinga ntuko mutongerio gakara no miaka egana oringira mushibi mutongerio ra weta mushibi no reko we mutongerio weta mushibi bukairwa buringa kura cha muchibi tege ni mutongeria uria kwena babwe kiama itakabuti agekairwo kenda tukita kamwito kada kaena mpio lakini after tariki 10 urethero thurete mtu ena kiama urethero thurete mtu tena kiama gitithera kinango githaira kinywera wakili akuga aja akauga atikira ito atemba kwaria na Ruto membi bumunengere methe kwantu na bakari na Ruto pau ni oro abitha kathomba kuma kethirikari ya kaunti ya Meru ni baringire ngavana kirito murungi ndebe gucokwa tamu yejire na kuthombia baraba kuregana nawe na ni uno ntunkuburomba atiri botweke ambassadors bakwa bwana bwira barabutigire nje ibucemanira na mwekuru wita wankirote na bwereseresera na uburomba kura kenda kura ingana bas power batu antu bamba story wakabagetu gachuketu kakwigitira kekie maendeleo twikire ndebe yetu amwe tukire kachuketu kauka kiama kia Mbas ndo kiama kia Mbas kinenda ngobera buringe muchibi teu mbati ndiarire mantu yakira itwo onto kiamene kiae na kiama kia Mbas kiao kia Mumeru sini sawa ntukwera mheshimiwa Lentore ai mutongeria wetu yembe arome arauga thirikari ekira itu iri era urona kilipu eu au akebangi na au nini ndawatire kubanga thirikari ri ende Madam Lydia mutanosha no ntwendere ruwa ate yathimo kwa weto muri thirikari ekira itu kera thuke mweri wele imeti keng'ang'i na kiri tariki 9 mweri jwenana karatasi ne kara no kiri ngina kiri ijitenda kati yawe ugeta na Arua Meru General Hospital kwina ICU ya Kimbeche cha county ugetarora wina mwaje kwenda ICU ukirorete ngiringa na 10 to bakejo boairia bakiuga mbukuru na akari kireito murungi ari ya Mbeche ikena ana babo ndi bakorere bandu kietu ibagwita ngugi inaikitie Mbecha na miaka ewe tukaira nende na tukandiko gitatia kwa erwa boba kuga kireito murungi ankara Mbeche chae ankachiae afirisira ate batigwita biachara kate batigwita biachara je kurubange na makosa jarere akwero imwamba ne atere kwa koti kwenora mona koti ni akira atene yete Mbecha Rawero TV kumantirimiti kisima gisona kebore mbeta mawera kerigia